Oriono mlarimuherwa oina ngaraya Western Nyota TV na usanga fuwange okurere sipindi esio buruki. Sipindi sio buruki siringara oburuki kuri muchimbeka chikabuhani cha mumboni chirigusia Vihiga Kakamega Trans Nzoia alala nende Bungoma. Olwarero no usanga fubungi olo manomera amahuwa akarihula ya baraga alala nende gwemeresi ubanu nyoreka na muchimbeka chikabuhani echa mumbo. Humera nese Priska Chuki ngelawanda yori na piu stanga usiambi mluguchiro kuchiririsie imba eri menya amarihula ere chimbe katika bohani echa mumbu ambi sabasa nukuchaka nende mediatrix honorable sabasol bore merakao nende obanori nende sioholi esemera kandi nango mediatrix kamito wangira dina munyekara ngula munyala murio mwami ndindi achana ngo Henry inini lolero sodelani Ndumuamba mulimu na obusi mbuko yanga na ikipia alafu anukwenda ngo kunyora hano kusaranga kubitabu Orio muno ambi honorable Catherine. Yes, bana ngamba kipepeo Catherine na habi omanyo ndule matayo sisi amahanga na location. Ndi mwalimu, ndi mtetezi wa wanyonge. This activist ndapenda siasa na ingaspenda nyasaye muno mukosi orio muno omwami Kizito share muno mwezi wandu mumbo eliro yange bananga Luke Kizito jambo muleka esendula Mataus constituency mundika ne banda yakulundu banda yambo joli mwana sendo kiri tundu samena ero Mwenyemeranga kampani walanga mwe Science Media Kenya Limited wewe wapananga sana na kweka kola mwe ile kula leba menyalio leba malio siri lilonde anande likula leba wandu kwa vera please si hawandu wale mabale kwanga kwa kuinima nende vidu vingi vya kukolanga nende wale kukona mwe bali politically, socially, economically and their talent they are actually involved nili wakona mwe Orio muno mwami Kizito Orio muno abalori baherwa nero kudaha kula manda membaha yeri kula eria baraga kula muchimbe katika bohane ninjaka ndele swali genero area youth agenda no herere mulu bichu dani ngala sama kwa kabiri kadara ke horehe ni kwa luchukuri omusu ko hunene kuchobwamo umuruki president Uhuru Kenyatta yabolari kweli obule wa corona kwecha warera kuyengana sana muri hula eria baraga na bolari abaraga bakosisiye mirimo bakosisiye ulamu wa kusuburi bilai abana beshaye bangi abana beshana bangi babanyohane bari yasiro ni yabola kanona ryo sainia mako akenako akeri kulari baraga sabere sabwe amachugo kwefue kulari kulari baraga ubole muri hu vision ya barawe ya 2030 mpara muri okusisi vision eyo amako akamasomo mako aka education training ama emirimo kino sisi uwa kulari kula elia baraga nukulingala mako aka youth agenda ninjaka nayo mwamindindi mbarane kuchake nende okubera omuningini yakwesialo sinorio muno kwa horre bila kufungule sialo abandu babera musiboye abandu babere banyare hamubungi ifuni yabandu ibere hendere family kyose kibere chikuera sichiomboha kulo kubera abandu habasabanyalo kwe ifuni ya wihendere haro abandu habasabanyalo kudisanya machu au kuborio muno ne wehonyero gwe ango bohandi bwose kwechurisia abasiefu bari mumbo nenda aba Kenya mu bulamba bwe okufungula kwesialo habasukurumira kuchakwera kuwele kulwaye buno busiruho bubemeso bweringale busidahana muchuri nende chusi haroni ifunya kumbosi yabaraga na imbo chimbosi echamyecho kubola ku likhula yabaraga na hasaba rula mumbo imbo obulwaye buno bwabereo bwaruberesha ubweyango bwo buli mundu kupara ese araparenge hanyumaria mbusindu siyo ese waholanga siria ameshora horenge esyo onyala wapara ngonyala wasohola wachaka ko singisiria ifuni yao yakukusiye wana ndo kusiya abantu bali ambe nawe uli mundu achake kulingala hongisina syanyalo kupara musya ya horenge nibere mbosiyema
onyala wasisingisi orio kwehonyera imera iruo libero sisingisi ifuni yao tichako kuhonya wene ndo honya bandu bandi nukulingala ebyalo bindi ahansa mu Kenya muno kiruo chembeka chindi cha abana bali mu bikuli basingire nende maparo ko kuwania sindu fulani nende fulani sinyala siyahonya obulamu bwa bakenya musaka sya kubere mu sya corona ariko subulingale mbwe efweo nisina sya kwebere yesiye nga baraga esinyala kwabola esya kunyala kwabola mbwano kanona machubo kefwe akakudaha kusingirremo ngomukanda kwa baraga ama ngesho muraga mwene siyongone mubuha ndaho lesindu syasingisya ifuni yange kibinafsi nenyo kubekesha baraga barula mumbo bwe esindu syambere ringala power siwari nasho talent yori nayo ne talent yayo olingale ngonyela wayihonyera okwehusiya wena ndokusya abantu balyambe nawo nibiri mbori mundu mwembi onyala okwemba ne saka sya kubere mu sya corona bandu hawasi babere ne bacho kwemba mu kiba nende mu clubs kyabanala sibanyala okola rallies ekinyembo kyayo ekyo wakisingisya wakira ku platform kama YouTube amena bandu balolanga alafu onyola matongolo kurula mu ngira ya technology ama nibiri mbwe oliao ne orinendo kunyala bwo kwandika mibayo kama michezo ya kuigiza ama drama and plays onyandika kuonyera power sayo sama talent yayo ochako kukwanie benu ngebyo ne hand mumanya mundu kama Ann Kansime habasi yacha akanokorebwa ku TV ne live yacha akira okwerekoda ku kisimu ne kisimu ekyo no bandu barumerana na amanyihana na harengera mu mainstream media ariko osukwe olingale ngabaraga balmumbo mweringale mbone isoko hosunza munyela mwaho la tokwandike bibayo kesi luya kyosi kyasingira kyecha kyaba kwelewa ya Afro cinema lokubera munyelo kwihananga aho no murindire mu bintu binarola mu bandu banasiasa ama bemeresi bamure nabo mumbo hayo barolamo hari mu mweringale bayene kwanza nende talents cyemwe alafu imbosi yindi okufungula chinganga chindidindidi kino echa kunyala kwasingirramo nibere mu bandu ba kusengeza chinjugu nende maulula ku barabara ya Busia nende Luanda bumala kushire no gebyo maulula machinjugu chindehe ama kuchokushi chinjugu chimbe sikulinga na nibere mu chinjugu echo kunyala kwa Rusia mo peanut butter arugo kuhole value addition ku bindu bya kukolanga bechinganga chifu echo Honorable Catherine Machuboka. Yeah, youth, likuwa youth no libechanga little bit general. Nano ngorwa youth mu baluya bahayo banyanda basamye bamaraki. Youth ni we. Nukuelewa kwanza ngo youth ni we na constitution ibore up to 35 years. Lakini nyolanga ebikanda bingi bya youth. Abantu banjalika bali almost 50 and there are few youths. The youths vele abenyane kuba savele niera no bijana baraga babula clear agenda babula vision bategemea mundu amudire kama bana siasa haho ne sindu kose na abanende sikanda sisi genuine sana chinyanga cha campaign bikanda bichulanga muno after campaign bikanda byafwa nano nukubaho the vision ili clear omundu samuraga enyihananie atave part of a solution but isaino baraga bangi bamwachijaga bamwamali wachangachi no abuse bindu idol or at the system of education 844 west abandu bangi onyola ata mundu akirama marego yavera ndeke isaino no kutana naye ingelia na makuwa kandisa so agenda ya youth kubone sa apart from mubulu ya buhaye wefo yonende basamende babanya khasili ho clear tawe bandu bangi especially kwebulwa mu madala kandi kali straight kandi kadondo banako nyola mzemla lebla abana bangi mani yajonga nabo hari buli mundu yetete nenano ata tayari vision nibula humuze mwene mwenye dala abode esende hekombere ndiko sende hekombere abana bekusia na nibekusia bangi muno niye bareri shida so mental health niye yambona sana mbabu habefwe abaraga depression drug abuse
health onyona mwana mudidi wa khabere nano ndamani kukujenga syano yanja kwibula nali miaka 14 okulanga miaka 21 yajonga hale nano clearly youths before kwenyekhana kubeho nende esifune sya kumenya msyalo purpose kubula sifune kabisa kumenyanga sabora ngenyanga echirenibwa so esenda kaya kombere mbwe ababaraga befwe babeho sanende sindu syo kubola mbwe syalo syefwe sino nibili sijiji sino kwanjirano ndano kuyinya kuri nene bacha kuba viongozi kwanza babatasa babora kama nibili MCA omwaka kuno kuongone okholelesi no kulondola kholuri khulekhalanga samba bora mundu yabira nisukudeba tawe apart from that ekwebene ngowebulwa olinde sindu mwewe esinyikhana wekesye orusie khale lakini bandu bangi hata bafuichanga no basiri kumanyesi abebulwa khola msyalo so khunyikhana kama fuisi abakhabonakho actually khwewesta kwanje khukusia bandu kuongo bakhole kho sindu sibajenga nibo kwanza nende mundu oliambi naye ne biendelea kuibulana bilyo otherwise mu baraga befwe most of them esibera babula clear agenda nahandi bali attached ndo mundu oli nende hidden agenda nana bawesta by the time babuha mndolo chinyanga chabwao Orio muno honorable Catherine omwami Kizito Orio muno Priska senda hobola bindu ebidire hane hoho alafu nda stretcha hoho mbole mubale mangaba corona ni chaka ngamwami ndi yabola agama kuyenga sana kwesialo senda hobo kula hane example nenda habuli mundu ali humbuliranga isa na cheho ku YouTube alinge mundu abalanga mwe DJ Skyla no umundu mulema oli no bulwayo wa cerebral palsy DJ Skyla si akholanga mbwe ni DJ arumihiranga hukulu kwaye kulala ukhola sina hobera hukulu hundu hozi no ali wheelchair mahono kosika holanga haba salo manga bilaye haba lakini yamwasi anahola mbwana ba DJ manu DJ unayacha na chako kuspina muziki ke on internet corona near hecha isa ino bandu bali omubonanga no a million anytime he's on online near million DJ Skyla holera indu ino bandu bachako musupport abandu hurula Europe baro hurula na mwena akura very big equipment ekulo echere humbona iwiki yawere echere humbona mu office nambora opportunity lane ada hano kuba ku TV ni mwene nambora rese sinda hatondi ipe haba sisi andaha musinda ba sindi osabanga mirimo mbwe lano mbwenda honyandike haba si anda opportunity kuba ku TV nde holenge bu DJ wanga ku TV kuno kuhonenga kuhonyala la kukonya senda atanyala cha hola sina ho employer baraga band and that really impressed me because unono mundu ali disability na mwena abona imberi yabona mboniye hala mbachaka hwe unamira mbwe esende mure mafana sina sana hola sindu haba. Now let me go back to bahulanga mbo political leaders befwe ndiyo bindu bino byose biliyo makaratasi kano eka buli mundu abisya kanene sese ndiyo bolanga siyambolanga mbwe banarelesha policies chinda ichino hata legislation about youth agenda byose binabisibwe bibi bisibwa what will happen is bandu bitawo bindu bino byose banara mukabati bichako dira lufu kulobera sina the business model of our political leaders with the continuity of the problem iba beresha ifuni ohira hoho ni basolve a problem inyanga basolve problem ya baraga ino then ifuni yabo iba yabo kubera ifuni yabo abadahambe baraga bano bendele huba bamaskini babo bere kura in which I formed a phrase the business model of our politicians is a continuity of our problem, and the problem is the poverty problem in Kenya, which they have no clear mind or clear agenda to solve it. Manine Catherine Omanyabo raho yaro raho mbwe raga viva bulanga agenda hina handa ho stretch back musiani ama muraga abonanga ubera esenda abona ho ata ipusi ama imbwa ni ahebulu ilondanga musoko nyalo kwa ngina mundu yabona muimbwa ilondanga musoko nyalo kwa ngina
imbwa ino ni bwananga ngina sokonya lamana hosa sokonya langa hario lano bana bana huko na huko si agenda nga honorable Manyabola kulobera bangi nabwe nende basabwe bakosa sina omusokonyalo sibasokonyalanga hamane embwa chabona hapa nichiri chindidi je kuliobonanga ni ndali ingolundi ni ndaha kule hoho nende mkutano kwa Oluya baraka masika ni kweli ngo mundi ya masana abolari mbwe serikali ibore mbwe bana befe bachibe yenge chisokoni mbwe niyo mbo kuberesa bana chirana lano be busibene bakorombwe mbwe landscaping ni kazi hata bandu bachichanga university kusomera hata baliwo bandu in city planning onyola mundu ali PhD in landscaping and ngorali halini gababilanga lakini bandu lakini mundu abalambo hulanga mwana mbwa ache arake maua musokoni hureresa isokoni hulobera serikali ikirene nde mipango cha kazi kwa vijana bana mbwe banyole mire mbwe bachasa muskulu kuti nibachakwe ya chisokoni lano nyola mbwe emisokonyalo kefunga be busike bakilimibi lano mwana na umwene no linganga huraka maua hosokoni nga ohufasi ohuwa ya isokoni musokonyalo kwa kuba kuli mubi no mwana sana analonda musokonyalo mubi lano be busibeze kwelinge hoho kubone mbwe emisokonyalo kefene milai urachakaza kula bana basiyani abaraga nende abane basaje basiyani nende bahana nefo wene kukorwe hoho mbwe emisokonyalo kefu kwelinge henyuma kwerebe emisokonyalo kefene milai then from there kunyala kuchaka kwa kiusa bana asante Uriomno Mwami Kizito Honorable Mediatrice Murio muno hungaribisia huspindi sino amakuwa kabaraga nga basenge babola namakuwa kamani sai ndasaba buri muntu ngoriano mbere ndarabola sindu syose kama kiongozi yose oriano mbokudire baraga befo mihono baraga befo sai bakosisi hope Noringala ngakwachaka Henry ndinde nalo malomera kwa ka covid kamedere zaidi lakini kabla yao vijana befwe babende kitabu chinyingi sana echiyenya badiro mhono bekesi bwingira efwe kama viongozi ndasaba mbokudire bana banomi hono mu area mbalimbali omanyerenga ojori abo lambwe musokonyalo kwangina bana banosibalila musokonyalo kengina abwe nubwadi ebintu bichenjere noringala efunga kwa kula minyanga cha kwa kuramo noringala ngabana bana bari okulese ndi bolambo bana bebulu in the 90s and 2000s biri tofauti sana kubera bana bano ndola baringa bauma mwelekeo baringa baradiro bilenga barekesibwa bilai kubera tambi kuli nwaringala nga hare bana bachaka kwekesibwa mbikuli ni bakuyo biboko lakini sai bana sibakuyo ngonyola mwana akolesa bintu byadaha ni bakula bari mpaka bola babla mu bracket ya youth noringala mu Kenya inamba noroheresa mumbo yongone urinde ishida nomanye bana bano kwa agenda abuna bayire imbere baraga befwe bano lazima badira na alala nifunya western kuuma bulala youth befwe ba umabulala noringala kama saa yese busia wandula ndaralo la ho forum area eirera baraga alala bwino ni forum ya busia inarera baraga bose babe barule buhayo barule busamya barule bunyala bechala la kama baraga nomanye maeneo kandi ni muichirala muri munyalosu kuma agenda yenwe yache imberi be it politically economically socially munyalosu kumirala kama itimu lakini oringala ifo baluya hasa baluya uichanga alala Kakamega noringala sai bandi forum yes ne abuya Kakamega sirera baluya bosi alala ba western kubole kama bihiga maragole kuchukua manu kuchakoba lambo esendi muida ho ndi muisuha ndi munesi ndi munyala ndi muhayo nisukuicha alala kama baluya esenda saba kama efo biongozi kurere youth salala badirane kama baluya hunko banyalo sukuma agenda yabwe kubera noringala nationally politically hunko na musukume bindu at the national level lazima mudirane kama mumbo inamba bani vijana ba mumbo basukumanga benya leadership positions at the national level benya sina at the national level lazima baraga bechala la hunko banyalo sukuma agenda yabwe iburiri hana at the national level noringala sai uri mu devolved government ende honyera mfano kwa Busia kubera ndi comfortable nayo bilai sana ngandabo la imberi yao vijana ba Busia baradira na alala bilai nini baradira na alala bilai bona sukuma agenda yabwe abari at the county level
kubera ko nko namuburira hano mubene ndi sauti ndala lazima mudirane kama baraga ni mubene ndi force yonya lo sukuma agenda imwa at the county level be it nibirimbo mlondanga mwenyonyo la positions chemirimo mwenyomeka impact ku county level lazima ngabaraga mudirane harani jukumu ryefu kama viongozi orera baraga banana na badirane ili banyelo push agenda yabo at the county level and at the national level. So abana banunga mbore ba hope ni benye usaidize kwenye kubahonye through civic education kuche through kubeke simbo munyaloko la muri ndabe yalo chaka umwana nasiri mudidi sana orarinda mumwana ono orere 34 years or 30 years unho chaka ngo mbora umwana shepwangwa between 1 and 7 years unyaloba chake ni basiri badidi mbobulalla buno bunyaloba kusia kama vijana babusia kama vijana ba western so at murita munyalo push agenda yenwe iche imberi munyalo ringadwe economically politically and socially nifunyira hobreka elimu mwami Henry ndi oriano mwalimu Catherine Yos ndaburambwe ni mwalimu mbechanda kurwa career yao orio mno nukuchebreka elimu efwe kama viongozi haro campaign mbao chahola kwenyocha akakuyiruhana no kubola mbu education fana sina kuna hola sina but nukwahira chukura sokukolanga bindu ebo saba viongozi ba western kwa malokira ikura urechenga aside bindu vya politics mani kudirane kukusie bana banoki elimu kaino ringala at the national level vijana barula mu area mbali banyola mirimo okira vijana befwe kubera sina vijana befwe sibe position bilai no ringala at the labor market level onyola mbo bandi bari able compete okira vijana befwe kubera vijana befwe sibasomanga niwe chaimberi muno bolanga at a certain level onyola mundi ya hare mara school fees mara influence mara bangwa malo bekesa ni ngwa malo kama bunyalefwele malo kahira bangwa malwa nisibasoma bilai so babiongozi ndabasabendi ambani muri ababani bande keresia bokuringale bana befu banoki elimu ile nibanyala kula imbere banyalo banende competition de basiabwe ne elimu ino kwenya kuchakire as early as primary obekese moga musoma numumala which careers do we go for ni masomo sina kahuna somera karuhonye kubera ho asiange kizito habola mbogo wora mundu mbochwe siro chorake mawe ni shida and yet baruo bandu basomeranga bindu ebo kwenye kwekese bandu mbo basamukarani amo ba mwalimu siniye mirimo kyongone mirimo kiriho kyaina mbalimbali nukuberese bana befu bane elimu ili nibanyela kula imbere banyela okerana nde basi abubilai kwenye kuchake bindu kama libraries community libraries instead yabana bano changolo la video na ndolo la manyunde man city banyela kungira mu library kino basoma ni bali bamalo osoma bana sega imbere ni bana ba ebo ko computer nde basi abo so kuringara makwako kurere bana befwanala kubaberese moyo kubenwe mikono barabaranya osoma bosibande bikanda byabwe kubeka syo balala nendo kwa bindu byabwalala kubera bana baluya kuhalala la tamuchi grupo bosibe halanga bilaye bahero sambaratikara kasana muri umuntu abayi anukuringala mahuwa aka county integrated development plan irimo nende mahuwa kareko husia erihula eria baraga muchi county chikabuhani lakini mulugucho lo ngende baraga hula mchimbe kachikabuhani cha mungu abandi babola bari kweli bintu bino biriwo lakini bari kutumika kama bantu bomuhono sibabula bari osere right hand yao osere no ila sibakuberesa lakini emirimo kya huli kwa 300 400 bo bari kubereswa harana maroka aboni oburuki osiburingare boho ni babola bari inon karone machuko kabuna ko kudo kula baraga osiriseke nako engonga muri baruki hambole ndi haro uihale musalomo ono sirisi orie mbaraga bosi bisere kula yawe mu mahuwa akama chubo akerihula ile chimbe katika uhani umwami ndi umwami ndindi umwami ndindi si hurra haba chirisema umwami ndindi ari sauti iri kucha nikora asinge hurra nukusirindre wali
Prisamanga lusia ko munga bore ebero radio mwami ndini bara kona kuliko on technical issue reka county integrated development plan enyo kuona mwe niyo roadmap ya counties yosi harumira wala sina hukunda lakini hata kukwere bambwe chipulani chele na baraga bamwe chiko baraga bakorero ni uchakunyola kwa ta budget allocation school la msina kula national special ndio ndio kwa nanga kulingana nende county integrated development plan mobile lakini lano abantu befaka baraga baba ko romwe bata ngandame ya mungu ngakora ngwe leo hange chimotoka onyola kwa baba kimwacha imotoka wacha akorwe kabisa ni atoa la korlano bite kwa kumanya ngwe bara ukinge fwenga banga mediations miyoko nyanga sala Catherine Baram miyoko nyanga sala huka esinzi amwe mwe mmonyo baraga befungwe bahore bamanye evindu ebibagaida kwa maana ko kabagaida lano mukenya mumama nyangwe mwe criminal mwe ni police station go vera inakudira nibe lakini sina kukusia mkenya sina as an county level kuile county integrated development plan CIDP every youth should know about it but so many as a part of it civic education vandi atamanye mukuni ni mu speed sinesa kuyobi baada kuchakizia hata priska when we county ukusomeke kwa kulisika kuwekesha kwa bandu we county mwe CIDP mwe fwana ya kusi fwana ya kuhiga fwana ya Kakamega ifwana Bungoma ifwana ya Trans Nzoia ifwana mani youth bananya na kumanya kwa kweli bintu binonga kwa lyo bolanga ziko kubera semanya ko very few people in western ama very few youth in western aba manyire hata bali mu Nairobi muno aba mando soma hongo kama uti develop lands jabo bangi bakora nungu siako lao esisi me disira hongwe politicians bakula with the continuity of youth ignorance is a business model ni usaka nyaka kwa politicians kuno bukulo bera bana hanga wakonya wechi kura so kunyera kwa politicians not unless kuchange aga youth we must make change kubera muna andi cyo kama sa amanye muso kunyera kwa politicians na kwa bana bana because they will go na ngo buri mungu adaho kola sina the business model ni ra change ngo bana ngo youth ni bangi ni banyola le chikasi baba ni midnight ni kubera manye bari ngakuja sasa kule manye chikura chikaribia politicians bali kufora mbano wichonya nako bali yose understand the youth batema mwe mani wa baba kule mani opelano ya chemusiala nyanga ya cha abantu bamuderesyo kahumo because of what we call a business plan. What is your business plan? Kubera manye bali mundu na cha clear business plan undo kule mani wanamukira lana boss bali computer ngakukura youth manda during election kuba nyole sena echikura because what matters is that ignorance is a business plan to get me to parliament so it's a profit. If we are a politician, so where we change about politicians, yes, okay, never get that business plans change and change my business plans. That way, I'm going to be able to I'm going Iwi barosi kwa mungu kwa daika zikuro kukwea isokoni na ndokura kama kusoko that is our business plan as politicians is going to change mumanye bari politicians emisoko nyelo kiemwe nikyo kya abaraga waliyomwenye obonanga nikyo kya bandu bengo waliyobonanga so politicians mchange emisoko nyelo kiemwe kwa western nimurahungana mura expecta western youth baungane hapa engobene yo in different directions and kusesa muongana mnyoenda munyane emerenga ni nata kuja ingaba na shikonyona kuburanga pana sina haro kwenda musande sina haro kwenda muhaya sina haro kwenda marake habe sina haro sa uno bera pana sina misokonyana kenga politicians ni biba ni fara mimi mami misokonyana kupata ungana mami kizito sinyo ndalenya kidogo Mosta kuyanga sakundu dala Isikunduma kwa abisya wabo leo kabyana nano ni bamaro omanya mbo banasiasa babachinganga bano
Khasibenya khane khandi kuyikhala sakhulinda khandi mundu amkhuyengesa mundu ali yani sarusekho mukhono yaluduma baraga bali nende actually position indai yokhubola enough is enough nibabolera sa all politicians abere wi efwa kujongere because njichanga sakindi musab companies khukonyera abana bano mirimo onyala kunyola icorridor yosi abantu baloma ilugata ndarelewa nderebe ndema in the right place khulwa nibinyikhala ibe company or anything that is in Kenya employee abantu khurula echimbeka chosi cha Kenya da but no chamu company fulani nonyola certain tribe but it's not meant kuba a tribal one kama nalo chikampuni chindo nyola advertisement chosi chinyingi checho na muvaluya khulwa valuya bamanya khulwa madoma muno gossiping and all that and because bala kusia muno advertisement iliya lakini it's a drop in the ocean onyola sound mtu ya mulala mu department ya bandu 300 nano kweli leaders befa bali imberi bosi bako na chindolo lakini mindset iya baraga bano ili dormant kwa nini waeke kwa neutral gear byenyakana baremo activated gear so that abahongo befenga barula nibamanya Safaricom ndalaire fumi ibili ya teli ndalaire fumi indu Delmonte ndalaira 20 by the time bamala ngabaraga baboda balakana nabo yebe bakholene nibarakhola bari ebiboko bandi barusiko Singapore yonga bakinga ko prime minister basukuna mu dustbin khande bakikisia mba bakufundese bilaye mu dustbin nibande bakhaya lubwa nano fuiza kubuka samndolo si I'm not inciting lakini mbolendi ni sirisia sima kumba kwanja kujonga I think isiro omraga ndengire mu 40 ndio tahanja kwebala mu 40s lakini baraga bange mindset ili mu neutral venyikana ba change sama just ko sa little ne banja sa governor of forest assistant governor of forest okuchapa kasi baba task kabisa babere ba chief babere bawi luno bandu balanyodanga buruki buno babola sivyali ngabichinyanga chilya chino bandu bamoka lakini kusiri kukola chindolo all of us bana siasa ababuha buli mundu in the society yenyakana ave nende purpose yokumenya msyalo muno esie bintu bekulinda mundu akhonye ndakhaya ata mbamule manga tizitabolele mbane semba yanga binde ebyo byabonanga lakini ndakhaya sa khandi sikhasindi okufuirwa no siri mudidi khandi bikhonya esenda baba yako nindi mudidi mama bakhuya banyuda si kwamenya nde buli mundu no kutana de buli mundu alakora mudamenya ndo mwana nalo kumenya menya ndabantu tesina abyola abundi nimbolendi tawe I will not sympathize with myself sindalela ngakho yatima sindalela ngambwa mauma ni I need sympathy ningoye chukura ngonyanga sa kiongozi as a leader not as a woman so that's a mindset yao once ata uocha no step as abantu balamanyemba fulani has a right. Why? Because of what you are doing. Bonasi ya mahanga abuna mundu wabona yanga ndi United Nations bonasi ya mahanga number last kuli number last yani bandu the most needy Mubusia County ichai sana ya mahanga obona musiro olekana ngodi Nairobi. Why? Vision ndere rebi tima sini ndre Kenya Power rural electrification for nabi tusinda khasibeja khasibona. What am I supposed to do? Nindi khale mu United Nations the bandu mwenya khondo undi nisakula khondi serera khobandi niba bore ndisamahanga eyo niyo wandula inyolekana eKenya lakini stima sibula machi kabula kwa sere stima come there over 400 homes courtesy of my vision. Why? Because I said hii London kila mtu anakimbia New York bandu begomba Nairobi I will bring it in Siamahanga. Put your area in the map. You don't need money, you don't need daddy nani yatima kama efwe kula ole kuri. You don't need those things. You don't need politicians. Muinyasa ewe mwene obone mbonisi iri kufwa ndandika hano sindu fulani babisomanga ndibabone fulani yabina. That's all. But mindset ya young people is a dormant. If my father didn't go to school na senjire school, why should I wait to see what my daddy will do? I should now be showing daddy how people read, how people talk, how the things are going. I'm very sure today baba na lamuka na kufuka yaka luhada wala alhanga ni wanda because of what yaro leka inyuma kwa lebi tuko kwa sala na bana baba kwa sala buli umundi daktari nise wata nasomera bwalimu Kikuyu campus
lakini sirusomi ndandikanga balimu. Why? Because ndahaya kunyanyaswa ndatema kwandikwaho ndinde degree munda ndunge 8,000 mimi nano nesendunga. So we need to change our mindset. Hiyo tu nukwamba na kuchange mindset abula omuntu olecha huru karakadia nende mupacha bwabo bana siasa ndi mwana siasa para a better one. I don't lie. Ni mbole ndalare which is I don't barera dental equipment chigo ndabona mundalarera muliro bakala mbaya nani saino serera bandi barera I factory ya matunda. So me I'm not talking, I do. Hata Biblia ibola mwe be doers apana sokubola, doers of the word. So kurecycle anga wrong leaders nikuwa kubonanga wrong example of leaders nokukala mboniye banasiasa babechanga sabatyo. But calm down and filtrate properly and start analyzing these leaders properly. One day muta come up with very good leaders. In my mind, I know who a governor should be and who I will vote, and I will not talk. Me, I'm just waiting to see what people will do. Are we still going to do the same thing? So yenda mikiranga algebra fraction ni bulisikana algebra hasi kukonya hota change ho orego indices na bibabo khoda bali banyodis. Ndio no kuchange somewhere our mindset. Ni sawa. Maluma mwami heri sabasa pese mediatrix biha alafu njoko beleza sabe ndaheri. Sawa. Aya wali. Honorable mediatrix. Honorable mediatrix Omburra. Aya sawa, mwami ndi endelee. Hanja kire mediatrix okay. Sawa mwalimu endelea. Sawa, hanja kire ana havi ya hare herao mindset no bwa dieri na handu ko so mu bufu lo ko rada ko honyero bwa yangu bwo beresi bwa please honyelo bwa sindo hambwe revero abando basaba bwa yango cha motivate ye budalangi bunyala institute ya technology ya TVET ne abana banaga bano basichurisi bwango so chiyo la interview no bwa yango bubadaraho habasabadaho ko cyo la interview serikali cyo kurongera abana bano matongolo bacabeke banyolo obujuzi bunyalo babahonyo kwe kusia mara ni mindset ya Catherine Arolo malomangaho bwe abantu habasabadaho kweruma habasabadaho kwerusia ocho kwehonyero bwe yango buru mara so nesibisha kwero kwetulesani ese habasinda habola mbwe abaraga kuyingira mu siasa mu kukenanda bana siasa na makosa ese ndisha baholanga makosa no kubukula siasa kama betting bonda hachi yaho huwane hanjiruhenje huwane nje nyole matongolo isindu shumundi hasumuhenge ni yereba bwe echisa chiviri chanda hasumuha echuru kino ndahola sina ata no dawo kucha mu video hulo live video ocholo le video mu mpiro oko kama entertainment ama kama school sio kweko bujusi bwo huko ya ipass fulani o mpira lakini baada ya huko la hemerimo kyao osumuhe no ingira murakwa nora ko butunda go Catherine yari obolangari mbo yenyorera ifactory kwanya matunda abweo ifactory eno inada habandu bayira mu matunda hono ho kacheka kwanisi gwe karusi ejuice ya matunda newe no lima matunda ako rivero ononyola bundu okakusia haruno basambonya lokusumwaho echuri wali ngana mbo chisa chidaru cyange ichuri ino ndahasumuha ndachi yahonyera abundu fulani yahaba murakwa yahaba kukola murimo fulani obeno singisi ifunyeho hono orula no cyo kukola sinu si entertainment cyo kuberesha burudani asa no dako cyo kunwa ho ibia ya ondala ochitango kunwa ibia ya ondala ino no maro kola ho murimo kukusia eso ndio sindu cyabana baraga befu babulamo haronga bana banyala banungo khonyera ubwe yango muntu kubekirisia nende bandi bose yabale mumbo ubwe yango buri yawo TVET wocho kweko ubujusi bwa uhane mwehonyera ubwe yango buno murarako ubwe yango buno bwakora abasiye mu baruwa nyeno beruhirange bindu ebone bacabanyolo ubujusi nubabereshe ubwe yango ubwo kwandikwe mirimo sakira numuborra bana bemwe ne babolanga bahekombera kubandike mirimo lakini mu bulo ubujusi bwa bandikire mirimo ukulu kubera muri honyera ubwe yango wocho kweka TVET chikira yawecho village polytechnics chiri yawecho National Industrial Training Authority NITA iri aho irobe changa bantu bwe yango bukweka habata no daho kweko kusuka
werushe omwene ochowekeho sindu esinyala syakhukhonya khusindisya ifuni yao. Alafu buri nende bweyango oburi access to government procurement agpo bindu bino khabasi binecha munyumba emwe bikhulonde kenda mu office chabirimo oche khu office ya constituency oche mu office ya AMCA orebe onubweyango sina burukho muno obukhonya baraga efu kurinda hakanda hefu ameze mwene ngandi ndari paro leno lyokhola inganga ino ndaripange ndaho bukhonyi buno ebindu bakhabasa banecha munyumba emwe bakutangasa ngo biruwo mpaka okende mwene mu office omanya mbo youth enterprise development fund iruwo omanya mbo agpo 30% iruwo omanya mbo bweyango buno buruwo motivates buruwo mu agriculture buruwo mu okhola chinganga echirula ku talent yao werusi omwene we muraga ongone hano werusi ongone okenda honda base bamanyalo khuparalala nebere mukhabasa nabantu banafuirisha maparo kora nako nebidinyu nga mama mediatrix abore namnyekera bwe abana bebulwe 90s 2000 abalangwa mu millennials millennials barinende bidinyu lakini hano budinyu bwabwe bose barinende imera eifwana nga naba imera inji yakhayo khuchirira imberi haro buli mundu khabasi yecho ndakhukwihalanga khumirimo chisa munane lakini anene lobweyango bwokhola emirimo isandala amachibiri handi aduma chakholandi arano kuwosi khulingale mbwe models chief cha biashara nende ikhola emirimo nyala chakomodeta chibye bandu bano muburaga bwabwe ili bujusi bwonara na bwano kubwekhonyerano handi bunyalo kwekhonyerwandi alafu kwekhonyere bweyango obo okhukusya bandu bano esisindu syandakhasaba abana bari mumbo baraga yababuha mureho khwikhalao numpara bomundu anabarere sindu muchako khwesimbusya bene ne Priska mwahola blind aloche mukhwanisha mukanda kwa mumbo mbara ilango mumbo youth forum mumbo youth forum ino yehonyeru khurera machubo akanyala kakhusya baraga irehonyerwa ngobweyango bwo khwikhalao khola betting wana siasa bo highest bid on nature nuwina nanaruberesha sina khulukhubera khuri ndo mukanda kwa baraga bangi babe bandu banyala kwekhonyerwa okhukhusya esisina sya maparo kabwe okhusingisya chifuni chabwe bene nendo khusingisya chifuni chawasya obariambi nabo orio mno mwami ndindi honorable mediatrix orio mno Priska ndachaka ngochakire nende county integrated development forum esera hambolo bwa dieri no chano bora baraga befu imbosi bana khureba mboyo no mwana awi I'm sure 80% bakori webindu bya county integrated development forum so sababu viongozi bariano uteme huelimisya bana bano banyalo manya bindu byendelea at the county level nende national level ubadire mikhono khura bare hangambore machaka bakosya hope you mount nefo kuna bahonyera ili banyalo manya bindu byendelea bino nini chofunya holondelwa siasa mwami Kizito wa harubo lori politicians hunende musokonyalo mubi politicians huma musokonyalo mubi nefo kuriote emanga huelimisya bana bano bafunye mulebo ya kudaha yo paro bande machuwa kabakusya omanyire onyalola abundu ohacha mukutano ohola mukutano kwao no mala wahalo maluma bindu bilayi manifesto yao indai wahaberesani agenda indai no undi akingula samukhono ari mama no rure khorie rubolole oburamu kwakwa harwereba kubolole mungira sina you see bikiramwe mungu ne harekera senge makuwa kandabolanga amenya sobololwa haro mindset yo sinefo politicians abariyo ireranga iruo nefo hanga ma politicians kutema kwelimisya bana banumba kurule mu bindu bino kuringale sindu sinarukusya kuberese ninchani kuba yimya kuba mya chibire kuba mya chirani mbwa ndio ukhonyanga nyenye kuberese sira sindu sinakukusya kuberese wakabe youth forever uchocha akakuibula bana bawo dehie bana obe cho kwenyosoma harese ni kubecha 500 ndio ukhonyanga nyenye kukhonye in such a way that was empowered no nyalo khonya bana bawo so makuwaka no kurakasa ku politicians bongone omwami Kizito wosa kama viongozi wherever we are uchange mindset ya bana befwe bana nhandisi ni youth bongone ata sayo Kizito sangori yao maparo kao mama medinga ndurema mediatrix kamito wangera uchocha ko labo media ndama pe
asifu guru kuna mapesa kubera pesa ko enyangabe 50 100 so para mbwe mama mediari nende murwe kuna kunyaloru kabanyala ninge siri murwe kwangera kuninga mbwe dinde sende kubera njishiro kusia agenda ange njishiro kubora malaika nyalo hola kwekese benda hola ko imberi yao nibironge ebyanyo hola mbele nako se Catherine Simbe chanda manya bila lakini through this forum ulama kwa kahora mu village akonye stima akonye bantu gabanyalo kula lakini umuri ngala Catherine neyo siye mera nanyalana nasi sidinde sende na umasende kubera kwa benye abantu mu madala muri baraga bana lambonolo malo manabo pako baberese sindu so kudirane makono obe political leader obe economic leader obe leader sina nende media Priska kwe honyera kwe limisi baraga befu kubera bano ni future na handi bani bakoera babore bebusi babwe mbora cha mkutano kwa Catherine no cha mkutano kwa Medi osaba 100 shillings ni amalolo maloma rehalo malome akube makuwaka akube sema kuwaka kuhonya okirobo lambwe ari nende sende cyana hola sina cyana ruberesia so ni jukumu ryefwe kama viongozi ba mumbo ohonya abana befwe obe elimise baberesia civic education obabora mbwe ebuseberia bandu bakubanga chikura bilolonda bindu byolonda bandu mbwe mberesia ho myaki bine mberesia ho hosina kunya kube elimise kama county integrated development planning ni nondamo ebunyalandula ngoriwe buhayeyo ndishua ata 80 areas 90% banakora bari no muhana wa mono mwana wino boranga noyo so kubeli misiba manye bintu no kubadire mehono kudira youth kudire bana befu kuyibule bano ni nephews befu ni nieces befu kubahusie kubose kulebo eri abanyalo para kubera no kuchako baberesi yange kuri isase kana umira umundu anapara arinda bukulaye nga yaba indindi no habola arimwane cyo kodanga mirimo masakabiri na dumana cyane kubera yenyama pesa mangi kano kubeke se babe honest leaders when leaders bano abana kusia sialo abana kusia mumbo efo abana kusia bunyala abana kusia busia ili hosege hulebo yindi tafadhali abantu ba media nende abaruki bose western yakire kubera se bana befo elimu kuba prepare imbere wese yale economically socially ba behave barie efonu kuribadidi kwasingiranga bakulundu sayo che mwana yahala kuringalanga odasa mundu no mukira ewe mere na yehale sasiyare what went wrong socially kwa habundu kidogo ne ifo bebusiba sayi bela ngambo bebusifana ba.com fana basi kozi ko wrong o shape abana banonga bakula kubera ngo na mushepo cyakira mu nyumba nulwana behave ocharwa rwanyeria no makese mbumkeni yengira mu nyumba bako muhesie omukaribise bilayi ana behavior lakini oya kese bana mbo harba.com hi nibengira mu jikone hi nibabira babula rwanye mwana ana rula rwanye ngana behavior sari atanacha kumera mwana rula boss wari hi na birache hala si muhese and respect kwa hivyo ni maririsia mbasaya sa bukudirane welimise bana befu bana befu baringa baluzire hope kubera ba umamirimo ba umesi abahola they don't have anything to look up to muriyo mno Wasa pole mambo kama hizi ya uloni mchoro la leo. Umwami Kizito. SSC mwanambe msopanilo kia wakongo vibani ya lefwe vile buse the politicians ilinge ho sia hamili we bapolita bana bebase ya lefwe buli ama baraka lefwe buli niyo walio nanga wingi ni basi abantu mtu Nairobi Wawinda chipikipiki kukula bulimo Wawinda chipikipiki paka kukula bulimo Nubefuna wakusia bulimo kukula ipikipiki Chaka kufa Chaka kuwa rebanga Ni para kumwe Ebi namo boda boda Becha kirabusia Sindiyo The founders of boda boda They are becoming poorer But the new boda bodas are becoming richer by the distance in town muno base bene desinasa ba kure bandu abobakira na chiyumba bene beba kure bulimo wemba hesakos efuna kunaza mje pichi akure yosene mechi daruna nige pichi na akuse we ipa na ya munyumba no develop kana ngoya ko elinde ko fuesi we ebidio byose bandu bayo kananga kule ese hada ese ndio mimi mumani kiba banchikasi ndio ingana bata talent mukule kefu bambe umako kola ko mirimo banyala ko kusia
as an organization, as a company, onyele bana befuba mungu nemba balinene wafana kulanga kule even working not only wananga beweza as an organization ona okula onyele mungu na okule kanga so onyele nabo we are not competitive ulo berasina aliyo paranga chemsindika kami pikipiki nyombe shilingi mechi darari yebiche 100 na dongenda 50 na chaini mjuli hand the same thing. Sisi ni video injili hapa na Tibet is a very good plan ya bana Mungu bachaka kumanya kwa kwa isa ino kwa kudala ni Tibet iyo yani yo kupasweda na bantu kwa bacha apply bacha interviews ni serikali ndio ilipanga bantu wanasema video ya kujaka kubasio Tibet checha abantu kule kandi kwa abanyoni kwa sababu ni pesa panga bomba kiwa na iwe ninja kunya na iwe ndachire sio Portuguese na iwe ni mwene de chimoni chani lakini watu bila kama bana sasa kwa hiyo chapo Tibet chibu ni mulukundwe eji ko muguni ni ule kandi bantu bali mu bantu bali okona ngachira ngo bera Tibet is the new bera China ya ngira Tibet huko India ya ngira Tibet huko lakini hapo ngira Tibet banaanza kuuza kwa kuuza kwa wasimana ngoma akunda boda alijenge imiji ulinyanga moyo Ole uno mwami Kizito Honorable Catherine kubesa involved fuesi kubesa involved yani kuyabe asibida ibani barali hata banende ya undi nyandu chokule na kuma yote government is doing banyana kumanya tulua hata chief na assistant chief abantu bano bachanga mkutano mkubeo magalo hasi no master batangaza bintu but bano bachanga sa without wanting to listen hata chief nado bale mabosi bakudira atangaza yanga mkutano kunya mtu fulani kwa bintu fulani leo kusema teva badonanga sama na siasa speed nano vandu babese involved local politics kwanza village mpaka akwakude dia baleve hawa benefit nokula bame so akimzia kuzirisa top 3 mu maskini mkenya kulata hii report ya ndanga bali wanjira ino nyoda kusi hakuna haja kuharibu wakati kuanzia tu so kunyekana kwese kubesa meso kubeni bolu mkujengana ishida ya bahayo banyada marachi basami wivu mundu yanja sindu nindera izemwene sesi kunenda kanja kujengana amadana hata angaza kwa 1 before sinda intake there and body and man nakosa soko sina kakuli bachara kabisa yabi inajada haya kusema na banjiki kinado balingirenge bitu biyungire ibahanja becha mkulira ko mwana mkulira nazindo kubera sikado kulira bora le interest ya bantu abanda kuhayo kose kusi account noli yatima osoma bihaya ichasa ni sabuni yao ikadongete hao si mbeleza na basic needs but education wise institution nyasa ya marunga olindro bone berundi hobole bro sese de ndo wasi aya nindera soda panel bikobo kinoni damudala kyali kirisa because it was too huge babona kwe the illuminati wala kule kama chini ndio maana kuna kazi ya polisi bana kazi abantu mahayiro kusaidia shauri yako kusaidia shauri yako bana kusacrifice nalo alichipande ndilo ya duka ba nalo kimechanga kanika kusiezi bana kutoka so there is something kuna ile tukasumba ya umasikini na ongezezi yatima ndizia ndio kusia nyanga kwanza ile ndirusia kutoka kali suspicion kurusi endevyo viruira tamaduni suspicion nowe ndo maskini bodoge za maskini ndio bana moyo lakini wao ndako sababu kuskini kidogo wichi nenda kasuti hao ulizo pasiriwe dini liseme wewe so hiyo tu tradition I don't know how to say it kwa Kiluya lakini kuna hiyo tu kitu imetuzunguka the wrong helmet kwa our mind hiyo tutoe kabisa so that tuzane munarela sinu diriza na maji water na blestima mkwese leno na lakini saa wivu chuki kusikiana mbaya ondokana niye ndio sabio muone but I am covered by the blood of Jesus dama Oyo unaona Catherine oyo unaona mami ndini mama kwa Marisia
njake nendeo okuko baraga bari budalani ogweyanga omwenye kuko siyogo abantu banji bechoko chando bagwe konyera nabanya bana bakolanga mu mbere mu handi muchocha ko bawo chimungu abantu barese wonne mu kuro lero wae tinde tingairi yao mwapla wacha soka na interview bataka barapesi matongo no musomere biyo mune hawasinene mu kia amani so sabuwa muche mukole ne wone ndibire bakusia bakonye kula mugwemwe mukole hangu muche mukulo gwe hango aralia kandi odibyo kwenga dibyanjo kwa sumuna dibyo ku mundu na abantu banecha babaruki na ande banecha bakole mu mbere mo babemere wali sindu emumana kichanga o baleke danda ke abaresha singi makubika mpaka mubemeso embo sindi enyo kanyana ndaba asiyange bobosi mugwe yangu bokolimo ubukule mugwe yangu kwiturusanya nende abaranda befu babu habano bwe siwo cyabanyana bakona esi kera ko kulonda wanasiasa ne anda no kulonda wanasiasa babalo wende ndo kuba bale ponya kama inga sio kuosia bunda badao kuti kudoya mwanasiasa wanyano wana manyane ndo mundu huni anyalo wana manyane nende William Ruto Raila Odinga ama Uhuru Kenyatta onetwa pale arambao abasi kuni haro mombe ponya bantu banoga inga si basi ingisia bale ponya kama bantu abafudia no seta standards je wale bakulu bantu bano wala habundu ya banacha benabida sale eche be hala onde monde standards je mweto ne uri ya mundu woje alingana kwesana kulengi abasote sa mundu kulokubera abantu batya ingenda mfule ingenda yumisi maraka bawo kujamie ngano kya siasa ora yahonya roa okusambe kinyumba kitabantu okuya abantu kulokubera bahasna machai kafara karubemu yahonya roe okukusia abasiefu okukusia chingombo chiyefwe ndoko kusiefe be Olio mno mwami ndi honorable Mediatrix Mahwa kama nalisi Olio mno sesi ya mbele nda sababu viongozi mchanda kukulebana mifano abaraga kubagire mifano kubakusie kubateresie mwoya kiongozi wasiwasi wabanori nonyola kwa nafasi mbele mwatafadhali benisebana nonyola kwa bantu banyaba fadhili banyala kuicha Western Kenya create additional opportunities tafadhali kudiani mfano kukonde kulio kunyano kwa nyamba bikanda vijana wale chigrupu chagwe byose bina basindu silenga mefo byongozi bora kana siasa aba bani barekere siasa habino sai bana siasa bengere siasa boss ndama saba ko ko konyana vijana befo bibi mugo mwesenge madon bachako kuba ubini wa kuumunda na harefa bera kukendra katikati no kufuinda bere sigonya bakuimbia ndio bere kuna basa ate sina bakasi ko tayari bonde biefu aramu kenda no bere nyoro report guards ni bana babende bamwere mandu amuchure nasi muka au machi tafadhali wana siasa masawa ubusi bana bekore baruichira abantu barwirukira kama ifobe ubusi kubagerese mwelekeo ubelimisye kubagire mikono kubasegimbe kubereka kubanyasi ange kulo kurehanga kuri inyume ngakuicha tuko fulani kunyasi abia ubusi bana bekore beti babe mara bose ne bachemberiye wanakusia abari inyuma kubera nuira mwana uno vision yae omudo onyenge n'umudingiro kamike abefu kiriya bunyala oliwo wina luyo do completely oluira ngasabwera echode ehia nyosi egula mwana yose mdola mchanga malwa nyosi achakonga malwa so tafadhali mbasaya mbelo masiasa sichakere sai covid ni ilifumisa sai makaruka kuyo kana madado omoko so kurekonya bana bana bibi kurekonya bakabina obelimisia ese mbaleba bula bunyala one cha binasi damugeresi elimu damuhonya baganya no chembe kubera sangana ngasana nindo dalinde nero kuda mwana kabla bungu amusia dada yose somya basie ne ndono ndo sia lesu kudana urabara kasa kubera hano kubumbe sema pesa mchisao bodira hawanya chibiri ocha alba kusia chika ngano rakao mando sidomo ndo bana ba mchenda hapo ni makosa sana kwa siasa kwa kwa hivyo skamia uonyo kusia bana ne kusia ina kuda ne mungu yosi ina kuda nukone kwa era kama ifo bala mungu kama ifo viongozi na nasema kufanya kunyola bisala bino uteme kusia bana ngolo kwa kolembo bakudipende ngeko
hanu icha ingo hanu obabere sesende hanu madogo wao kuba kusiye ili bosi hanu chengo dana ni noche kama bunangiye inoche kusebe yongozi nibakenda au mao banyasi anyakubera buli muntu ande sindu syakola barina barima majani kama noche nandi bantu barima majani ba makaja tododa kiongozi kwa hivyo kunyola bisada bino ukonye bantu ukonye ba mama ukonye vijana basingisye ili bose banyere kunyemberi muri muno kundekeresya Orio mno mlori muherwa owaingangarra ya Western Nyota TV kuhalala nafu ulubutiro mno olweri hula eya baraga ohurula muchimbeka chikabuhane echa mumbo umera nesiye Priska Chuki esipindi no buruki Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo